لاستکوانێکی سینەمایەیە کورد کۆ خەڵکی کۆبانیە توێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانê û li wir rola sereke ya filmekê lîstiye. Navê wî İbrahim Şamliyan e, nihal Almanya dimîne, li Ormiyê di filma bi navê Xwêfiroş da rola sereke dîtiye. Film ji derhêneriya Meryem Semedî ye û ew jî bi xwe xelka Rojhilatê Kurdistanê ye. Tewfîq Ammanî jî çavdêriya senaryo kiriye. Lîstikvana Rojhilatê Kurdistanê jî Dîman Zendî li gel İbrahim Şamliyan di wê filmê de rola sereke dîtiye. Ew jî lîstikvaneke sînema ya naskirî ya Rojhilatê Kurdistanê ye û xwediya gelek xelatê navdewletî ye. Ev dîmenên ku hûn dibînin, dîmenên filma Xwêfiroş e ku İbrahim Şamliyan tê de rola sereke dibîne û dîmen taybet ji bo Rûdawê hatine şandin. Diçim Almanya bajarê Sarlois lîstikvanê sînemayê İbrahim Şamliyan li gel min e. Kak İbrahim bi xêr hatî, me dîmen dîtim bi rastî. Et hez dikim destpêk hinekî çawa ev fikre çêbû naveroka vê filma Xwêfiroş çi ye? روز باش الوفين روز باش gelek spas اشتغلوا جه تماشاوانا را و جه حوالی در را بخود تجربه gelek باش بو از من او کسی ای به تایبت پروفیشنال کار دکن روجاوای کردستان هنک کرد کن هنک نکرد بجی مناس کرن gelek باش بو. بحثا چند کد وê filmê de? Xwê difroşî? فیلما از خوی دفروشم. فیلما به تایبت سر سه نقطان دستکنه، یک جی انسان، یک حیوان و یک جی طبیعت. اف جا که گلک بره آف بو، آف جنان نمایه خوی تنمایه ملت نفس دکه بخوی، یعنی حیات گلکی زوره. اف جی بیتر سر دراما دکسان دشوله، دراما کو پیرک افغانه و زلاماجی بهی ویکو آب وگره. پیرک جی نما تحمل دکه، یعنی تش نباش بون، فکرک باش بو سینیاروش مگلک عجبان. من پیدا کار کرد و سپاسیا گروپ مگیان دکم و در هنرما مریم سمیدی که گلکی خدمتکار گوجمره. Yani fikrana gel. Senaryo ke nivîsande bû Kak İbrahim? Senaryo Meryem Semîdî bu xwe nivîsande bû. Tetbîqa wê kek Tewfîq Amanî kiribû. û gelek kesek kêfanî jî ew jî heye sînemakarekî li Rojavayê Kurdistanê ye. Li Tehranê dijî wî jî ser tekînî bû. Yani salek em ser kar dikine. Baş et xwe xelkê kobanî li Almanya dimînî. Film li te çawa ew dîtin we çawa hev dît û filmê li Rojhilatê Kurdistanê dikişînin. Yani hinekî ji hev dûr e, ez dixwazim mekanîzma wê bizanibim. We çawa dikarîbû hev li cihekî bibînin û vê filmê bikişînin? Tedît sînemakar gelekî îku dixwaze sînemada kar bike gelekî zoraya dikişîne. Yani ez bi xwe jî fikrê min سینما پا خدمت دکی وکی پارتیان یعنی لأوروپا الدرکی ارینا بس سین ملتی ما نگیش بیه آوایی یعنی دبردا ام سالا چونی از هاتم کردستان ام کرده کتن روج آوا جبو فیلم اکد دنیا گروپا جی افجی هاتن کردستان تی مرا بچن روج آوا نمشی یعنی در فت چه نبو بلکه خیزدانی دبردا ما هفت الناس كل راجي كواز بقريم كردستان مرة سينيار شان بواز كيف قشم مرة كار بكارينا ببي أوايبو يعني از بخشي شوم حقيقة عجائب مام كسمة كرد ميروج آوا إيروجلات يعني قال لك سركتنا بس أواي سينما دا يعني ترنابي يعني سينما إيران إزدادن بري خويايا تر کس هنه جیتی دا کردن يعني وكي سينما سوري يعني أولو يعني متشنا دين لور سينما بروفي بروفيشنال مثلا ناقف فيلمات كي هر انترناشونال فيستيفال
يعني فيستيفال كانه مثلا فينيسيا وهر وقت او يعني تشتكي انت بركك ابراهيم تدت فيلمان دا ليستيا يانجا فيلماتيا كما نا فيلم من بري آثر يا حلب بيت نخليكو بكك شيار عبدي راسل ابو رزوي راجي بري ليستي 2014 لكوباني وواجي فيلم منا آدوديان واسيان بروجي عندن هنا جبو سينماي بروجاي دن سوز برن zaten از بالطيبات دوازم سر تشتغل مرة قالك بالطيبات بل تشتري قالك بالطيبات خانيكي نيزكي طاوي اف سيناريو ما هابو سر شبا رش شبا كوباني اوایل 2015 دا شباهانك قال لك كس ملتي سيفيل شهيد كتن اف كسانا يعني تيشغي نهاد سر شكو جي حواله ما هنا كي مريمن برين دار بون حواله متيدا شهيد كتن من سيناريو تشيكر مزاتا جوارا شان قال لك عجباندن وديسا كاك اماني وكيفاني وانا جيت سر كار كرن او سيناريستن ابواج مرة تايبتر بو يعني دي ساويل روجلات باك شاندنا في فيلمي لا اف ما كشاند خلص بو يعني او خلص بو ابواجي افكي هر فيستيفال كانه جبو او كسي هانا شهيد كتي يعني او دسد حفتيه كس شهيد كتي و 526 انسان جي بريندار بون بله مدغاس ام شوقك بدن سر يعني بيتر انه مثلا شكو بله تشتغل سر ملتي كوباني بو ويا نكر يعني او درباسي ويكم كوجي درباسي سينماي بكن قالك سباس ابراهيم شامليان لاستقبال السينماي المانيا جباجاري صار لويس